Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Khanduli ningkreng lang tuk terona ronga maker basa pingling piaphan hem ki kim kirang kirap ke pajodap nijang Karbi Anglong lakhapli socheng constituency ke paro lang ningkreng terona ronga long West Karbi Anglong Chamber of Commerce lapen West Karbi Anglong Labor Union abitung atum chilang pen lang tuk terona ronga maker basa pingling piaphan hem ki kim kirang kirap ke pajodap Kidam tang cumang atau Meghalaya lapen Karbi Anglong longli aduya khoyalo idon hemi pia hem mikai pichok ajo kido ke thakadim avedalo lapusona porahut nijang Karbi Anglong Chamber of Commerce amai phu Michael Kramsapen Chipatir Pipon Pen lapen kaprek hampanga songotum tim dongkam kampo men cheer pen labang so hemi pi mate basa pingling pia phan kicho hormu pen danglok kido ke thakadim kikim kirang kerap ke pajodam lapen jasmet longli aduya khoyalong kidoarat mate akar bietuma phan pusitami kicho hormu sang dali ingti rondam pen bidisori pen danglok ason alam than peri tikanglo West Karbi Anglong pen sar honterang Karbi Anglong News ahoklo dak langning krenglong idon hembange sumang tum me kai pichok lo lasi kisung tektik lo lasi nilitum tim dongkom kampen mane kachidrap kachito pen mane inut sika ingkoi busta akulatin mendan litum han kirung kerek pen sita alang litum han cherabun lo lapen ting busta me banni ge la bange dongkam bordongka ronjit beahin pensil litum han pidun lo amala bangai ning aklong pen choro par piglo alang lifan la pen kontraktor inut bahini tum ning kemi pen inli tumhan kedam ke bang war saita nil tumhan nang cherapun pig pamelo la si nil tum la an ajak ke ding sta nil tum da nang palitek ke la bangke inut bahini nang cherapun joini si nil tum nak palitek lo la pen kem ki kim bang ta nil tum pangcheng pom la si patang pikang pinpo amala si kadu we West Karbi Anglong rat fanta nili hinpen mane ninggang sampen chur par piglo Meghalaya CM Conrad K. Sangma Aruni Phaingko Rei Siarni Silong Jayantia Presbyterian Girls Higher Secondary School ang Tonpen Mi Chupidara Jok Kohomridam Bangso Jayantia Presbyterian Girls Higher Secondary School Labangki British Akaya Hutpenlo Non Puan Karjap Sitami Arni Ke Hingno Aruni Phaingko Rei Siarni Jiorlo Apor Baji Krehini Apor Malom School ang Tonpen Mi Kichua Jok Birodera Sonsi Mandatlo Meghalaya CM Conrad K. Sangma kaning je panatengke mecho derapi iskolara je kiru kamoring ke theklong pen aning ruhup khangjang posi aningalam chithanpon Meghalaya CM Conrad K. Sangma khasi Jayantia Presbyterian Girls Higher Secondary School puthot kikim thuji aphan Chief Minister Special Development Fund pen koti isia tangka pipon poposi chichak tikanglo bangso kahomri damahot CM School also maratoma phanta chitong tikang CM sang makaning je tengke bangso school of han isi ningkang samdu athe bangso school ake pharo isira thongkep aningkan pen non puan karjabdun pharo trainer kep aningkan kikimpon bangso school theng pido ajok bangso me kichu joy piklo ningkan pharo isia prang nor isang kangalong KJP Girls School isibet ajok Surihinira kritrok sia ningkan anke ningkan pharo isira inkoira phoki chokpon mahangke thegarani talon ponlo News Text Report Karbi Anglong News Lakha Sirkep Amreng constituency along Pinile Thotsitame West Karbi Anglong District Congress Committee mate Hek pen WKADCC join extended mai kang nipon West Karbi Anglong Congress Committee hinpen non malom do de sang sisi thek ponlo Lason thak si Pinile Thotsitame Amreng Lakha Sirkep constituency ke parlo Arua Chikloni Phai Inkore Hiniani Mandal Congress Committee hinpen Mai Pusa Thirong Pe hinpen Mai Charipon Lapen Labang So Mai Longka Chetong Dun Alhia Manpen Joyram Ingleng Abarim CEM KAC Bijoy Teron Maipu West Karbi Anglong District Congress Committee Jatiram Pator West Karbi Anglong District Congress Committee
Hon Singing Hi, General Secretary, West Karbi Anglong District Congress Committee, Chotro Singh Teron, GS Organizing, Lapen, Sangpi, Kareng Phangchopi, Maipu West Karbi Anglong Mohila Congress Committee, Alang Litum, Chitongdonsi, Mayardi Pidunlo, Lapen Bangso, Joint Extended a Mayalong. Kachipogdon laki BJP klembang fu klembang phiatum chipogdon lapen aphaya bangke bangkrip hoan nang chipogdon pusi nang pachinidu. News 6 report Karbi Anglong News. Kheroni Police Station ke parlo ponalong inotanim sopi ke basalang ki undunde pen ajok amethang apran charmot pondet. Aruni phai inkore hiniani Kheroni Police Station ke parlo pon Sildubi High School along kachali dun anim sopi Priya Kumari po anim sopi abang ke basatlang ki undun kawe data jok amethang amat apran charmot pondet lo. Alang lipir thialong ke basatlang ki undunde pen amethang apran chipadampon nang set ki isi mangkupon mi melam lasi alang li Priya Kumari ke pasatlang ki undunde pena joksi piniarni la posona huni phoponang lo alang li aning ki oi aning ki duk pensi methang kok that chipi pondet lasi nona bangki a hematum kamat thasung krungsi manghu prongan pinlo alang li la poson amethang apran kachi endet ki rata tumta manghu pon pronglo. News 6 report Karbi Anglong News. এইটোতো আকস্মিক হৈছে আমি বহুত সময়লৈ গম পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ ৰিজাল্টটো অনলাইনত দিছে যে অনলাইনত আমি ৰিজাল্ট লোৱাত ব্যস্ত আছিলোঁ ৰিজাল্ট লৈ শেষো হৈছে তাৰ পিছতেই গম পালোঁ যে কোনোবাই আহি কাৰণ মই কথাটো মানুহৰ মুখে মুখে আহি স্কুলত ওলালে আমি ছাৰসকলে প্ৰথমতে গম পাইছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ ছাৰসকলৰ মাজৰ পৰা দুজনক পঠালোঁ যে অলপ গম লওকচোন কথাটো সঁচা নে মিছা তেতিয়া তেখেতসকলে ক'লে আহি কথাটো সঁচা ছোৱালীজনীৰ নাম প্ৰিয়া কুমাৰী এতিয়া বেছি চোকা বুদ্ধি ছাত্ৰী নাছিল কিন্তু মধ্যমীয়া আছিল তাই ফাৰ্ষ্ট টাইমত যদি বেয়া হ'ল আৰু যত্ন কৰিলে নিশ্চয় ভাল হ'ল হয় 2-1 ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে যোৱা বছৰ যি বেয়া কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও এইবাৰ ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে আৰু এইবাৰতো আমাৰ ৰিজাল্ট যথেষ্টখিনি ভালেই হৈছে এতিয়া প্ৰথমবাৰলৈ আমাৰ ষ্টাৰ পাইছে আৰু যোৱাবাৰ এজন ডিষ্টিংশ্যনো আছিলে গতিকে ৰেকৰ্ডটো মোটামুটি আমাৰ ভালেই এবাৰ আপোনালোকৰ কিমান শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 84 আৰু পাছ কৰিছে 62 গতিকে সেইফালৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজ মোটামুটি 74% আছে গতিকে এইখিনিত আমাৰ যথেষ্ট ভালেই লাগিছে তাৰ ইয়াৰ আগৰ বছৰ যদিও ডিষ্টিংশ্যন পাইছিল কিন্তু আমাৰ 43%ৰ ভিতৰত আছে এইবাৰতো আমি যথেষ্টখিনি ভাল ৰিজাল্ট কৰিছোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে তাই এনেকুৱা কাম কৰি দিলে কিন্তু আমি তেওঁলোকক মানসিকভাৱে সবল কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ যে পাছ ফেলটো কেতিয়াবা থাকি যায় কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা লৈ অলপ মানুহ হ'বলৈ যত্ন কৰিব লাগে তাই সাহসী ছোৱালী হ'ব লাগিছিল কিন্তু এনেকুৱাটো ইয়াৰ আগত কোনো দিন হোৱা নাই আমি নিজেও অবাক হৈছোঁ যে কিয় কৰিলে তাই তেনেকৈ Puthot Dilai Police checking along Kani Mati Rakia Hormuk Kinep Tulong Aruni Pai Inquire Hini Lakha Inquire AC Borjan constituency ke parlo Dilai OC Police Station Staff C20 CRPF Boka Janatum Chelangsi Kai Ke Kirika Korok ke Parsik Pikajok Pinile Thotsatame Banghinia Bangpu Kachingna Labang Suraki Hormu Mati Kani Kiwan Banghinia Bangpu Lake Sarihajan Pen Manja Passenger Mejika Garia Longsi Nankidun Labang so Banghinia Bangpu Kachingnang Chekatumpen ke Pachini Ponke Labang Suraki Hormu Mate Kani Kiwan ke Lahorijan Pensi Kiwan Pasi Chithanpon Gari bearing registration number AS09EC1602 Lapen Kanikelong Pon 10 packets 10.3 kg Kachingnang Chek Abang Phua Tumamen Lucky Sarju Chetri Artaninkan Thongkep Lapen Asarbura Men Dilip Chetri Lapen Arong Lucky Miles Sirkep Nipadi Bosti Polling Station Manja District Karbi Anglong Lapen Inodabanga Amen Lucky Bisal Chetri Artaninkan Thongkepra Troxy Apomen Hasta Bahadur Chetri Arong Lucky Manipur Polling Station Sikamai District Imphal Manipur Labang Suraki Hormudilai OC Lapen SDPO Bokajana Tumsi Chipari Dengpolu News Text Report Karbi Anglong News.
Ahoyarat ajahakatum ipik hini kedu anparta aron ripen khasi pinaratum longli nanga cerai pathak sodak sai keding jiaphan DCLong pinpuralok kipijoda. West Karbi Anglong pen Meghalaya Hoyalong kido pinanganatum electoral photo identified card mati ipik lapen aron ripen longli nanga cerai pathak sodak pen kangsai jiaphan West Karbi Anglong DC Krishna Borwa arideng pinpuralok pipajodamlo. West Karbi Anglong anparta West Jantia Hill Salong Dualipik kido lapen aron ripen West Karbi Anglong along lisi Meghalaya pen longle pataka simar pen Meghalaya long le lapen ahawar pu kirai thipajok pinangan aningkan pen inglong asong bom chihuri chibhong nanglo kidam tang ningkan pharokri ner kebra phoke pen khanduli pen kichenglok ami langkiroi alongta Karbi etumsi kido thipa per thelo aphi thu pharokri sir kebra trok sirkep pen ansi khandulialong khasi pinaratum nangdulo Karbi khayato aningkimi kanghon kido kokajok aprangke thangnat kachibhong kachilang silet abisi do thakra pelo bonta pijo pen khandulialong khasi pinaratum armua phai nangkibat pikajok longli aron ripen nang kachirai kachibhong kacharbonang dosi kachilang silet kachibhong lapuson donanglo Khandulia jo khasi pinaratum kido adim Meghalaya pu kachikrong thip penajok monsam kido jiaphan akimangalong ta awidatsi aningkan wangmat ta aduya hoya pathak lam ki kachipu dokoklo pini DCSA hemalong aduya hoya pathak langkeroi rong pangbong ami langhem phi pen chirok tokoraratum hamren DCSA heman wangsi Deputy Commissioner Krishna Barwa arideng pin puralo pipajer ponsi tong sekot pen monsam ke padu thekji aphat chingki chingwai pedopon aruni phaing kora ke thom surihinira inkora ke thom aningkan sonner kep Karbia khaipen akimang along nang chikroidun pulote chidam chibang longpo bonta nang chikroidun awi pulote chidam chibang longlechot kalisi soluk sudakatomon kidokokji angringdu la solong Assam pen jasimet administration la pen law and order atu aduya hoyalong kiton kilang kipasik jiaphan chuningri aduya hoya puthak a hoyalong kidwara atu unan chidanji sitami longli aputhak KAC kachariatum nang arjap dunthip nang jipusi KAC minority board chairman Barim Agustin Hansepen Lamthi Jaipur News 6 report Karbi Anglong News Andam pulote laka hoklo Karbi Anglong sido la pena kangbura mata cumang pendora perbangke David Teron sibano along sido dulu usialang itu dak butik sita hangka cuhuri ke caru tabi la pen ke cipui ke tone kangbura jarak pulote la kani dia dulu la pen ane je kiring ke pan cuma atum pen itum dora peta thanga kisung katurabi Sinon alang itu mga ciku ledak isike khanduli Meghalaya lo cipungon cipu teme seta state central tum cupi kengda lo tele itu teme seta non kedamtaan ke Karbi Anglong arlu ba Assam arlu sido bomla nili ke tegulon ke asi paru kris kebra kona kebra hinian ta PWD IB ta dulu lapen aku PAC Public Health Center tapi yang lo pen aku veterinary office ada dulu. Laga non anta dolang ke? Non anta dolang. Si alang itu pan kaya ting kaya mang suklem sudam na klem na setelah ison bang ni dia asam ni dok de do na puanta area lo buka cip gua bangke asap cok cecodi. Cuma ngatum tang pidu na kambura tum do sikro rapet peni tum klem na. Na si peace committee puta dulu, ya peace committee aku thaka aku orang tum arkan deh itu. Lah hello, arta bangke latihan dia kambura tum cini lo, penkido anak tum cini lo lagi. Oke, 1969 sido puta malu founder kan teh, nilai puji bang malu founder kan. Apur kimu, lang lami puta David Teron, ma kumara mahara David Teron pinake. Nasi alang letung kamat hatab binong lagi. Tapi kita amtang development kaman tak lem nambo. Abhi si hala kena electric post ki idamanta. Ini tu kan angkang cek.
Ingdengkrisi South Asian Hakuakai Keriti Championship Surhinira Inkoreke Thamalong di Mahasau pen medal kachapalong dun. Uttar Pradesh Merudarong Sopialong Aruni Phai Inkoi pen Inkoi Reisi Arni Ninia Parman Kipaman pon Ingdengkrisi South Asian Hakuakai Keriti Championship along Suniraming Tiki Japon pen di Mahasau Keriti Timatum Chipate dunlo. Bang suka cepate along di Mahasau along ripen gold medal troxy silver medal krisi lapen brown medal kripli kadokobe pangrumpet pen medal thong kebra hinian cepalong dunsi long riaphan nongmi wan pilo la song bong pen kata kacepate along medal cap lapen kumait fighting along medal inkoi hini cepalong dun di Mahasau Keriti Timato medal thong kebra hini kachapalong dun chot kalisi discipline trophy sitami chapalong dun lo. News Desk report Karbi Anglong News. नमस्कार आप सभी को। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो 11 साउथ एशिया हॉकी कराटे चैंपियनशिप जो मेरठ में हुआ था, इस चैंपियनशिप में मैं भी अपना टीम लेके आया, महासाव कराटे टीम यानी असम टीम से। और यहाँ में आके मैं टोटल मेरा जो प्लेयर्स थे 22 प्लेयर्स, उन लोगों ने यहाँ पे आके सभी लोग अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया काटा में कुमिटे में, और हम सभी ने यहाँ पे आके एक मेडल अचीव किया हूँ। हमने टोटल 7 गोल्ड मेडल मिला और सिल्वर 11 और ब्रॉन्ज 14 मेडल मिला। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और टोटल हमने 32 मेडल्स अचीव किया है। तो ये सभी प्लेयर्स को ये हमारे लिए ये बहुत बेस्ट अचीवमेंट है। और साथ ही साथ हमने डिसिप्लिन ट्रॉफी भी मिला, यानी कि टीम डिसिप्लिन ट्रॉफी। और ये टीम डिसिप्लिन ट्रॉफी जो हमें दिया है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि ऐसा बड़ा गेम में ये टीम ट्रॉफी मिलना ये हमारे लिए ये शायद एक प्लेयर्स का ये एक गुड इम्पैक्ट हमारे लिए ये मिला है। और सभी प्लेयर्स ने भी इस गेम में अच्छे परफॉर्मेंस दी है, अपने अच्छे अपना अपना जो काम उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है, क्योंकि इसमें मोर देन 300 प्लेयर्स आए थे। और इस 300 प्लेयर्स ने हमने टोटल 32 प्लेयर्स मेडल्स जो मिला है, ये हमारे लिए जो बड़ी बात है। और मैं आशा रखता हूँ कि इस तरह से अगर हम खेलते रहे, पार्टिसिपेट करते रहे, तो आने वाले दिनों में हमारे लिए जो भी गेम हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान ही होगा। क्योंकि आज इस गेम में हमारे लिए जो बच्चे 7-8 ईयर्स के बच्चे भी थे, तो उन लोगों ने भी अच्छे परफॉर्मेंस किए है और अपना बेस्ट देकर अपना मेडल मिला है। और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए उन लोगों ने भी नाम रोशन किया है। साथ ही साथ मैं लास्ट में थैंक्स करना चाहता हूँ आप सभी वेल विशर को, जो आप लोग ने हमें आशीर्वाद दिया है और हम इस मुकाम पे पहुंच के, आज इस नतीजे पे पहुंच के हमने ये मुकाम हासिल किया है। इसमें आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को मैं फिर से आशीर्वाद इस तरह से हमें देते रहे और हमें प्यार देते रहे, हमारे बच्चे को प्यार देते रहे, ताकि हम भी दूसरे से हम भी कॉम्पीट कर सके और एक न एक दिन बहुत बड़ा अचीवमेंट हम और करें और देश का नाम रोशन करें, अपने सोसाइटी के नाम रोशन करें, अपने माता पिता के नाम रोशन करें।